Diri sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta nga ang tao dili mabuhi sa paan lamang kundili sa tanang pulong nga gikan sa bakba sa Dios. Mutuo mo ani o dili? Nya pwede ra mo o di na mo mangaon karong buwana or karong simanaha kay magsige ra gyud mo basa sa pulong sa Ginoo nya mabuhi pa kamo. Nya kanang tanang budget ninyo sa pagkaon inyo na lang nang ipalit og slot. Sus hurot siguro kahalin. Kinsa ninyo dinhi ang dili mukaon karong adlaw nya ipalit og slot ang inyong pagkaon. Taas ang kamot. Ang budget nyo sa pagkaon ba ipalit nyo og slot. Tanawa, wa lagi mo motuo nga ang tao dili lagi na makabuhi ang pagkaon ra kung dili ang pulong Diyos Ginoo. Pero kita, bahala na ng pulong sa Ginoo diha basta makakaon lang ko. Ana. Unsa may kaayuhan nga makuha nato kung mukaon ta aning pagkaon nga yutan-on sa maanang mga karne, bugas, mahal na ra ba kaing kilos bugas, mga prutas. Unsa may makuha nato? Unsay makuha? Diabetes, kolesterol, arthritis. Unya inig-inding mamatay. Unsa may makuha nato kung magsigi tagkaon sa pulong sa Ginoo? Unsay makuha nato? Mawagtang ang atong sala. Kay ang pulong sa Ginoo maoy magtudlo nato unsay buhaton aron wa natay sala. Nya kay wa naman tay sala dili na kamo patuyang og kaon kay sala man ang gluttony. Unsaon naman ipaambit na nimo ang imong pagkaon sa uban. Di na ka magpatuyang og pangangkon anang mga yuta kanang imong mga kabtangan kay gitawag sa nasiyag avarice, kahakog. Imo nang ipaambit ngadtos mga wain taoy kapuy-an wa gyud mga butang. Di na ka magsigig paningil anang mga utang og ikiha gid nimo ang dili makabayad kay gitawag mangyapunag greediness. Unsa na may imong buhaton magsige na lang kag pahulam din aka maningil og bayad. Di ba? Way bugats kasing-kasing. Nya dili na ka magsigig dumot, siging dumot gyud, dumot labi nas kanang nahimong kabit sa imong bana o sa imong asawa, di gyud nimo tagdon hangtod na lang mga matay. Di na nimo buhaton kay gitawag manag anger or pride, jealousy. Unsa may imong buhaton? Magsige na kag pasaylo, sigig pasaylo, mawa sad ang imong heart failure, mawa pagyud ang imong insomnia, mawa pagyud ang imong stress. Di ba? Porting buhi Sige, lingya imong tupad. Ing na di sa tamangaon rong adlaw ipalit na tog slot. Nya magsigi tagbasa gikan karon inighuman aning misa ang inyong buhaton, ang inyong ipamahaw mubasa mo 20 minutes sa pulong sa Ginoo dias Biblia. Nya inom og tubig init ba? Nya inig kaudto ay sad mo kaon, basa na sad sa pulong sa Ginoo 20 minutes, nya inom na sad tubig. Inig kapanihapon ay gyapon mo kaon, basa gyapon sa pulong sa Ginoo, inom og tubig, dayon katog. Di gid mo magdamgog bati. Ang inyong damgohon pulos langit, mga anghel, mga bulak, mga bitaw kay ang nisod nimo ang espiritu mas Ginoo.
Dili kay magdamgo ka na mga bitin, mga leon, hala, ni ambak kas building, ni dagan ka, gigukod ka, purting kulbaan nimo, hangtod, mura na lang ka giurom hinoon. Kaya yung imong makitaan ka ng mga tao nga mudunggab nimo, pusil nimo, no? Nga magsige din kag pangutanas padir, unsa may meaning atong akong damgo, oy? Nga mura ang tanan ako mga lula ug lulong nga matay mao may akong gidamguhan pa dir no ana nya mapukulbaan din ka hala lang ano mani sige naman kog damgo ani oy tungod na sa imong mga stressful minds kay wa ka mukaon og pulong sa Ginoo gasigir kag kaon aning kapagkaon nga tawhanon or yutanon nya wa pagyud kay kanini ang buhat-buhat sa mga buhat nga Diyos noon. Muna diri sa atong unang pagbasa, tungod kay di naman sila maminaw sa Ginoo, ila namang gidumtan ang pulong sa Ginoo. Matod pas Ginoo pinaagi ni Propeta Amos, akong pasalupon ang adlaw bisag udton tutok pa. Isayunan gana. Mungit-ngit unya ang adlaw ug kalit bisan pagpanahon sa adlaw, mungit-ngit ang adlaw. Pasabot, wa nay epekto nga maayo ang atong gipangbuhat. Doon na pa da epektong ayo kanang imong pagsigtrabaho. Nya gasigi kag dumot anang imong kaubas trabaho, gasigi mo glinibakay. Maayo pa ka imong hunahon na umutrabaho ka. Para na mga maestra, magdumot mo sa imong isig ka maestra or maestro. Inigsod nimo sa inyong eskwelahan, ganahan pa ka mosod sa inyong school campus, labi na makakita ka ng imong gidumtan na nagsigig katawa-katawa ang panuwayng dako. Dito sa inyong opisina, usara mo ka seksyon, nya gadumot kas usa dito, tungod kay nagsigig text-text sa imong bana. Nya ni kakita nimo labi nagporting siksiha, bag-o kay pilok, ana. Di ka magduda, di ba ka nagigasto ani ang kwarta sa kong bana? Sige ra ba nag-text-text? Ana. Nga labi na mo bisita sa imong bana nimo dito, nya magsigig tutok adto niya, na. Bisag mo pasiplat lang gamay, lagot na ka. Di ba? Nya ganahan pa ka des inyong silingan, nga naidaghan kay mga marites. Ganahan pa ka di amo puyo, nya ganahan pa ka mukaon ka. Samtang makadungog kag mga mensahe nga bati kayo, wa na mawagtang ang imong appetite, mawagtang ang imong kalipay. Pareha sa gudanang magsigi kag pamakak, sigig pangambisyon anang naang mga gitawag og materialistic nga mga attitude, siging pangutang, ana. Inigsweldo nimo pohon, malipay pa ka. Murag yung ka nang nisawop ang adlaw sa udton tutok. Kay imbis ting sweldo malipay ka, mag-uol na noon ka kay kuwang pang ibayad sa imong mga bayron noon tungod ana mga hulog-hulugan diha. Ngano man, wa man ka maminaw sa Ginoo nga nag-ingon simplicity, temperance, modesty. Ana. Imo ambisyon man gyud ambisyon ari man ka maminaw ani kani barato ra kay ni profesos bag-o gining klase sa gadget angayan ba kay kaning sandala kani nga bag ati isukod angayan kay kaanis tanan kani nga underwear mo ni isulob ganahan kay imong bana ani makapuntos gyud ka hala palit sa dayon pasiksi-siksi nya inutang di ba? Ay, nganong hisgot magkuhanin dapita. Mao dahil nga niingon si Jesus ba nga nianhi ko para sa mga makasasala kaya ang mga makasasala para ni Jesus mga masakiton iyang ayuhon, iyang tambalan. Motong nakigsaw siya sa mga makasasala. Nikaon siya, nakiginom siya sa mga makasasala, nitipon siya sa mga palahubog, sa mga sugarol, tipon siya sa mga prostitutes, sa mga tax collectors. Nganoan,
kay siya di ay maoy tambal ngadto nila, kay siya man ang pulong sa Dios nga nagpakatao. Ang pulong sa Dios ato ginang ihatod ngadto sa mga makasasala. Mobita na ka na mga asawa nga moingon unsaon man nako akong bana pader, di na man gini mabangbang ang iyang bisyo. Nako, ipaduo lang ang Ginoo ngadto niya, di man sad mo simba pader, di gyud mo simba. Nako, ikaw may nagsigig simba, ipaduol sa Ginoo ang imong kaugalingon ngadto sa imong bana. Ang pulong sa Ginoo sama nang moingon ka, kaon na dong, di kaon na, hinana ba? No, or B ba? B, magkapi na ka. Ana, kay wa para ba ka maulian ang imong kahubog na ay kapi. Ang imong bana moingon ginakining ako nung asawa no, bisan sa tanan akong bisyo, wa gini siya reklamo usahay, magmaoy pa ko, di na ako tuyoon, madapugan ko ni siya. Lagom ni iyang naong ikabuntag pero mo smile gapon, murag gini siya Ginoo. Di ba? Di sa to paniduol ng Ginoo ngadto sa imong bana. At tanawa, di ba? Moabot yung panahon, musimba na, mahimo pa ginang lay minister. Naidaghan kay din yung mga asawa, simba maginirong usana, buutan na kay bana. Mao na. Unsaon man na siya, ipaduo laging Ginoo ngadto sa imong bana or ngadto sa makasasala, kay ang tambal sa makasasala mao ang pulong sa Ginoo. Muna pagkaon gina siya, makabuhi na siya. Kay kung kanang sala magsigi gani nagpadayon, mamatay ginang tawhana. Sama ng suyop, siging suyop. Ayaw yaw-yawi nga, ikaw, sige na lang yung kag suyop, ayaw ka na pagsulti. Ing nahinoon, okay ra nimo ang imong gisuyop. Ana apag ko, okay ra man day. Pila kay imong natira karon sa kuangan lagi usa ka tira, napakadiha. Ana, tagaan sa nimo gamay. Aron makumpleto gyud ang iyang gisuyop. Ana, tanawa, di ba magsige nagsulti nimo nga, day, I love you, believe jud kay ko nimo. Ana, good trip siya ba? Nya iyang kawaton inyo mga butang, kawaton niya. Ana, iyang ipamaligya inyo mga butang, igabot nimo dito, ana dito imong laptop, ana dito imong cellphone, inyong mga TV. Moingon din na siya, atong TV day naguba, ako ning ipaayo ha. Pagabot sa ayuhanan, iyara sa tong kasosyo sa suyop, di na jud kuno maayo, ato na lang tong palitaglain niya, ako na lang gipaulian, pilay magasto ato. Ay man ang giuli siya, nahurot na sa di ba o ka nga naamantay gamay nga kalipay, na nga susto na gisuyop na sa bago pa kay tong TV naguba na. Washing machine ninyo kalitag kawa kay gibaligya kay naguba. Sige lang kaguba ang iya ditong utok mo igubao na kayo. Sige lang yun hangtod wa na mo'y TV, wa na mo'y washing machine, hangtod gani inyong kurente naputol na nya, hasta gani ang mga pinutol nga kurente gipangkuha pa gyud kay gipamanitan gibaligya. Unsa may imong buhaton? Pulong na lagis Ginoo. Sa wa naman tayo makaon, wa na say suga, pero niya pa may kandila, ala pulong sa Ginoo. Sige kagbasa sa pulong sa Ginoo, maingon dayon, there is no greater love than to lay down your life for your beloved. Maingon din ka, thank you Lord. Bulahan kamong mga kabos, kay mainyo ang gingharian sa langit. Aniyan na gid Lord, kabos na gid kay mi, wa na gud mi kurente, wa na electric fan. Purting sakita sa akong dughan Lord, gahilak nako, bulahan kamong mga nagsubo, kay lipayon kamo sa Dios. Pastilan Lord, munas ginhawa ginakong dawat aning akong bana pagkabisyoso. Ako pa'y pasanginlan nga nang laki, ako pa'y pasanginlan nga na ako'y laki. Siya dito siging suyop, ako pa'y himuong bati. Mayingon sa ginubulahan kamo kung butang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan. Paglipay kay dako ang ganti ninyo nga madawat dito sa langit. Mayingon din kapastilan sa pulong sa Ginoo, mao gini ang makapadasig nako. Di ba? Ako bitaw, mayin ko, Lord, nganong wap amang gini mahurot ang akong gibaligyang slat. Mayin ko na yung Ginoo, bulahan kamong mapailubon o mapaubsanon, padayon,
ayaw kahadlok. Those who persevere will be saved. Mao na rin atong halin sa atong mga slots. Mo persevere lang yun ko. Pero ni-increase ba yun o tanawa? Atong SBF DAG, San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces, pila na may atong halin, niabot na og 28,076 ka slots. Napay 31,924 ka slots na available. 500 pesos per slot ni siya. Yan nasa tay 16 slot challenge nga tag 8,000, niabot na sa ni og 87 ka 16 slot challenge. Di ba? Kanindot ani nya atong Mother Mary's Healing and Deliverance niabot na og 3,666 ang atong halin, napay 2,334 slots nga available, tag 1,000 pesos per slot. Nagana man jud kagamay, hinay-hinay lang. Ang halin nato dinhi 3,031, ang dito sa Kapilinya 635 na ang ilang halin. Total 3,666. Naasay additional investment nato dinhi katong DSAP nga tag 500,000. Niabot na sad karon og 200 ka slots ang atong DSAP. Sige, ato ning pakpakan ang tanang namalit ni Inay. Salamat kayo. Kung maminaw lang kita sa pulong sa Ginoo, why sitwasyon nga lisod, why kasakit nga dili mahupay, why problema nga dili masulbad, o why kalisod nga dili muarang-arang. Pero kung di ta maminaw sa pulong sa Ginoo, bisag nindot pang atong kahimtang samas giingon sa Ginoo, bisag udton tutok pa ang adlaw, mukalitlag sawp. Munang dunay mga tao nga successful kay kinabuhi, mukalitlag bitay spisi. Na ay mga tao nga tag-as kay granggos katilingban, mukalitlag ambax building. Na ay mga tao nga atong gihangaan kaayo kay purti na yung dakuas iyang success nga naabot, mupusil sa iyang bantay mo na. Giling nga imong tupad. Ingna di ka maghikog ron. Ingna. Di ka maghikog. Nya mo yung siya, di oy kontento ra kay ko sa kong kinabuhi. Ina congratulations. Naminaw gid ka sa pulong sa Ginoo. Oy, naay naghikog, bilyonaryo, katong nadunggan akong storya sa katong sa kanibang mga kuan ba kaning mga stock market, dunay usas mga gitawag og king of the stock market. Pila to iyang kuan, iyang net worth niabot man siguro tog mga $20 billion. Nya nalugi siya sa iyang stocks nga gi-monitor og mga 5 billion man siguro to. Sa iyang kaguol naghikog. Nya ang nahibilin niyang kwarta butang na tog 20 may nusag 5, napa siya $15 billion. Kamo na pa mo $15 billion, maghikog mo? Ako di ko maghikog, bisag $1 billion, di ko maghikog, porque lipayan ako na, pero nganong naghikog man to siya, kay wa siya'y Ginoo sa iyang kasing-kasing, ang kwarta, ang kalibutanon, ragyod mo iyang gitanaw mo na, ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kung dili sa tanang pulong nagikan sa Ginoo. Gani, seek first the kingdom of God, and everything will be given to you.